mono kurwase orogongo rwa Gusii go bachichamo ase parish ya Magwagwa eyogotoka se bunge North Mugirango se county ya Nyamira bunenchira ya moyo chigosira amagacho yekerisiyekyo mogani bwesika somo igo yubo gosangeria nigo arengo mujumbe we bunge South Mugirango Mheshimiwa Silvana Osoro ase bono siasa chorogongo rwa Gusii na muna se county ya Kisii chanyara ko bachiko bwatanse ase abarayibonsi bari bachore babori gwagochamo kwaneke bunangu bwatira na bare bunenchira ya moyo chigikania magendro wecha asorogongo ruga Omoyega bogosangereria ere gosira amagacho ye parish ya Magwagwa niko koreka segeti yekerisie kiase wadi ya Magwagwa ebunge ya North Mugirango asabarai ao yume ya Gusii baikirane gati abo mu women rep we county ya Kisii Doris Aburi omubungo mochore Irene Mayaka n'abanda bange kwariganirwa no mubunge wa North Mugirango Joash Nyamoko abasomagani omanenare ngo mubunge wa South Mugirango Silvanus Osoro Yerusha Momanyi omo women rep we county ya Nyamira nigasenkwana yayatebire buna barai ba Gusii niko baligetie gochia kobwaterana iri gosiro mwana inchi anene mono gwetera ase chikanisa abantu baminto mbiyamono twabere tupona kubwaterana nainwe asenge nchemeremeri mwatachoreta naende turiete iranga around yeye no kurakorera abantu emeremo kabisa so that ama tukagocha goika siasa ngarakare ntuna abantu mwachora we are ready kubwaterana munaba Gusii batwarangeraneti mwaroje ebijeria bayabege twalia etwabora ni naki intu twachori nyasa toire fefa. What can we do for our people? Tokateba ninga asituranyore bisimono na asichikanisa wacha tuanze kutembea pamoja tokorera abantu nani makoraba abantu bakorokwa bagambi bachiramo na inwa abantu baito mochamo elinde togenda mutwe tokore miremera tokonye Ero kinya magendro Nyamira Timothy Bosiro yorigetie gochia korigie kiroko kyo governor wa Nyamira nigagwasirie serikali ya Nyamira asobo kurumi asaburiria barai korochi county chia Gusii bire ejuere Nyamira na Kisii konyorari bagana gukwanerana erio banyore nchera yo gochichamo erio goikirania maganio yo mu Gusii bakorete bonu mundara kenga atoregete nyaribu gusimura yundi bwenzi kero bakorete audit report yiri official Nyamira go yabete number 1 is a corruption. Uwibi which bese chaba na nchi. Number 2 Nyamira so performance go yabwade tumukira aje se chabwe ko genda guchi. Ekero to kwana manganaya. Halo? Ekero to kwana manganaya ntuli kobe yonde. Utotagete ko tiga niga emere merore kane. Akuburiria no morem abachumba abana barem mware kuligiri baga bachumbe babo songo bachumbe banyamira inchira na ramu bikiri bicha mu bwatu bwamate genda mu ikaranse kumukuriye ndagira murangiri samo bas usimogo twali baga anyone of us na barangiri tusambe mbuli tukwana mangana yikinyuruke itu Kisii na Nyamira kande tukukwana with good intentions tutalikwanda mind anybody kyagaru mugushya gateba ngubwate semi asemi umwa Asensemo ya yomo bunge o South Mugirango Silvana Osoro nikakwane romo kia serikali ya nene ya bekire shinga kichichio mbure nyingi erioke ya makwa gochi chanero Mvua imenyesha sana na tunataka kuhakikishia wananchi ya kwamba kama serikali kuu pesa imewekwa ya mitigation ya emergency. Hii kaunti ya Nyamira itapata pesa nyingi sana za emergency ya hii maneno. Mutafute governor na viongozi. Nimeona majority leader yuko hapa. Hiyo pesa ikikuja hapa Nyamira ifanye kazi. Kwa sababu ni ya emergency. Ni ya maneno ya barabara zikiharibika. Kisii tulipata milioni 400. Hapa Nyamira mtapata kama 200. Hiyo pesa ikikuja ya emergency ifanye kazi na muione. Na sense moya aliya mabe abalimi baba bakonyora tulikuwa na ile mbolea ya kwanza ya kupanda kulikuwa na shida kidogo ambapo cartels walileta mbolea mbaya ama cartels ambao walileta mbolea mbaya watapelekwa kotini Monday wote alafu hii mbolea ya top dressing ambayo imeanza kutembea na kuletwa tumesema kwamba tutaleta mpaka kwa hii center mheshimiwa wa hapa amesema atatafuta center ya karibu hapa tuletee watu mbolea ya top dressing na ama namna gani niko bona boria bantu bonsi kwa maiso na kuerenda chinga kiechi chiembure nyingi na wanafunzi na kila mtu tukue very careful na flooding. Mvua inanyesha sana, ukitembea barabarani kuwa very careful.
Usipande pikipiki kama imebeba watu wengi. Ati imebeba mtu na unataka kupanda. Be very careful ukikanyaga. Kuripotera KCTV kurwa kaunti ya Nyamira, Nche Yvonne Muriasi.